Mbukele Perfect TV lapha emakhaya nginimukela igama ngoShepherd kaManqele ngidabuka phansi wahlabisa ePhambili isigodi la ngibuya khona ngakasomfula nasenqubeko ngasethandanani lapho uzongithola khona kusekhaya lapho noma kuthiwa izindlu ezinodaka bafethu angiqale nje ngokubonga support bafethu ama invite lokho engene ngapha nangapha bafethu ingxayeni bafethu ichannel nikhulise ama video ethi na share ko TikTok nakuphi i-data siyabonga kakhulu bafethu siyabonga noma sifaka ivideo ngijime nibuke siyabonga bafethu nakho amasat masesibizile bathi bafana bePerfect TV uzani lana nizoba ama VIP nizohamba ko red carpet lungisana ukoti nje nina kuphela siyaya bafethu lapha basibizile sonithwebulela sokwenza isidume ngakho soyoshaya ama interview nawo wonke amaciko azobe lapha ntoniphathele into ezimnandi nazi ke nani babukeli bePerfect TV bafethu ingaskip ama ad ngiyanicela ama ad wona lawa angenza ngegoli ngisuke egoli ngeMpumalanga ngisuke eMpumalanga ngeke ngapha ko Sarkosi ngoba buphuze chemist ngoba interview ekhaya iwo lawa angifuna futhi ukuyale kobaba uthwalofu ngifuna ukuyale emsinga kobaba uShobeni ngifuna imali angithi so ngingaskip ama ad bafethu ukuze nami ngizonilandela wonke amaciko enafunayo bafethu ngiyabonga kodwa kakhulu inkonto enenza kithi i-channel lokho ikhule njalo njalo bafethu namhlanje nginiphathele i-top 10 kaMaskandi ingoma ezithe zaviewwa kakhulu selokhu kwathi inhlo bafethu niyazi ukuthi iPerfect TV ikhulele phambi kwenu uMaskandi ukhulela phambi kwenu so namhlanje ngiyabona ukuthi indaba yama views inkulu la ku YouTube abakhuluma kakhulu abantu so bafethu namhlanje ngithe angenza iTop 10 yeingoma zaMaskandi ezithe zabukwa kakhulu selokhu kwathi inhlo ingoma engakwazanga ukuyithola bafethu eka Mrozo Van Dam umfoka Fakude phansi ejozini yona engayitholi ke ingoma yakhe uVan Dam umfonelile nangamtshela ukuthi mfoka Fakude yazi ingoma yakhe angiyiboni la wathi hayi no mfethu mhlawumbe wenza iphuthu ikhona leyo ngoma leyo ngibuyele ku YouTube ngenza iphaqaphaqa angiyitholi so ngicathi yona ngoma esalile ngicathi ina ama views ay 1 million kuyaphezulu ngendlela aba nedumela ngayo siyazi ukuthi uMaskandi oqala wahlukanisa unyaka loyana so nginalokho ukuthi ukhona so bafethu ngaphandle kokuchitha isikhathi phezulu kwayi top 10 bafethu ke unumber 10 ziwu2 ingoma esezintsha ezilike top 10 ezinye ingoma ekhishwe nyakenye umjolo lo kakhuzane noluve iParis egcwamelisha umthandeni umfoka kuphosa wenyathi ehambisana nolwayi izona ngoma esezintsha kuphela but ke ayisikhwele phezulu kwayo number 10 ukhuzana umfoka kaMpungose uthi umjolo lo intombi yakho mayicela imali efuna ukoluka intombi yakho nithanda kuthandana siyakuyuza hey umjolo lo akusela uthando lolo ingoma yakhe featurishe kuyo uluve umfoka kaDubazana ina 2.4 million views 2.4 million views hayi bafethu ziyakhala ukhuzana umfoka kaMpungose emandaba phansi number 9 umfana ophuma ngaphansi kwesandla sakhe njalo uNdlamlenze ukhuzana umfoka kaMpungose uphesiphethe uba number 9 siphethe umzukulu bathi kwaceza bathi ibhunde plaza umfoka kaZulu lo umzukulu uthi mabili amaxoko othandweni ngengoma yakhe ena 2.7 million views 2.7 million views uzokhumbula ukuthi umzukulu kwasebenza naye futhi ukhuzane shuthe hey yaphuma ama views la ukuthintana nokhuzane and then shwi nomtekhala ezinye zezasebenza negcokamelisha lezo baphinda futhi basebenza naye ukhuzane umfoka kaMpungose ushwi nomtekhala featuring unathi makanye naye umnqobo yazo ethi uthando luhlele emkhathini ingoma yashwi nomtekhala featuring unathi nomnqabu yazo bethi uthando yona inangaki 3.2 million views bafethu ushwi nomtekhala ama legend ethu lawo kanti umzukulu ngithe una 2.7 ukhuzana una 2.4 asiye sinuka bathi kule ngoma ngimdala awuyehlula abadala yimo malume yimi angikwazi ukucula ngibhemba ngibheke khona kodwa ugatsheni igagu lasophongolo bathi yimo malume 3.2 million views bafethu yimi umalume ugatsheni ukhuzane umfoka kaNdlovu simlanda khona le ophongolo una 3.2 million views
uyena uhlelo number 7 wethu. Number 6 bathi ukhuzana indlamlenze ensizweni indlamlenze entombini phansi emandaba umkhululo wama Blue Nation. Simphethe la number 6 ukhuzane featuring uluve mfoka Dubazane hambisana naye uSiphesihle una 3.3 million views. 3.3 million views. Ukhuzane featuring Luve and Siphesihle 3.3 million views. Yena number 6 wethu lamhlanje. Number 5 ayaqala kuyashuba. Bathi ngishona ngaphi manje? Ngesun Coast. North Coast. Ngihoma respect. Ngibheke enkandla futhi emandabi ikhwama ukhuzane mfoka Mpungose. Indlamlenze ensizweni indlamlenze nasentombini uthi njani nogodo. Ama views awu 3.8 million views. Khuzane inja nogodo 3.8 million views. Hayi bafethu kuyasetshenzwa emnyango. 3.8 million views. Inja nogodo number 5 wethu. Number 4 ngizobaxolela so Somcevu fokamchunu phansi epangeni ngimlanda khona uyena number 4 yethu ngizobaxolela 4.2 million views. Ngizobaxolela Cevuzile 4.2 million views. Number 3 bathe yakwethu igcoka melisha indlaba ephiya kaMambatha umshovu wenkani kwabe nenkani phansi emdletsheni enhlwathi ngimlanda khona umthandeni mfakamanqele featurishe ulwandle unkulu bathi khumbula umuntu wami uyena ke umthandeni mfakamanqele uhlelo number 3 ngama views awu 5.8 million views ku YouTube umthandeni number 3 wethu ngeParis. Number 2 umshado awulone jele noma ngashada khuzana mfoka Mpungose featurishe uluve noSiphesihle bathi deadless combo ke leyo kuMaskandi ijele ilona number 2 wethu lamhlanje ngengoma ethi ijele ngama views awu 5.8 million views. 5.8 million views ukhuzane number 2 abalingani nomthandeni bashiyana kancane ngama views and futhi ngesikhathi ngikhompala le top 10 ngine show ukuthi manje sidlulile iParis mhlawumbe iParis number 2 but ngesikhathi ngikhompala le top 10 iParis bu number 3. Number 1 usungaqagelayo lapho umbukelo Perfect TV ukuthi siyangaphi ushwini umtekhala uAli Mgube uphuze chemist ihashe lemhlophe awuqagele umqhumeni umtshengiseni angazi afethu number 1 wethu lamhlanje ama legend ingoma yashisa kakhulu ikhotha ngama 2000 ingoma yaphuma number 2 kwi top 10 kungoqala kwaMaskandi uthi ingoma Maskandi iphume kwi top 10 kwakushwi nomtekhala wathi ngafela ubala yona ngoma ke eyabo number 2 ethi ngafa ngama views awu 8 million views. 8 million views ingoma kaShwi nomtekhala ethi ngafa. Siyathemba ukuthi umbukelo wePerfect TV iyona top 10 ngithe number 10 ukhuzane umjolo loyo 2.4 million views. Number 9 Mzukulu Mabila Maxoki 2.7 million views. Number 8 Shwi nomtekhala featuring uNathi and umnqobiyazo uThando 3.2 million views. Number 7 uGatsheni yimo malume 3.2 million views. Number 6 ukhuzane mfoka Mpungose uLuve Siphesihle 3.3 million views. Number 5 ukhuzane inja nogodo 3.8 million views. Number 4 uCevuzile ngizobaxolela 4.2 million views. Number 3 umthandeni featuring ulwa iParis 5.8 million views. Number 2 ukhuzane featuring uLuve Siphesihle ijele 5.8 million views. Number 1 uShwi nomtekhala ngafa 8 million views.
ngiyathemba ukuthi mbukele Perfect TV uyithakasele i-top 10 yethu. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Hamba subscribe ulike. Uyazi thina sohlangana naphi. Ngithi kwi podcast ngolesihlanu ngithi nje until next time.